Ini cara solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni kita tasbih 300 kali dalam 4 rakaat. 1 rakaat 100 berapa kali? 75 kali. 2 rakaat 150. Faham? Jadi 4 rakaat berapa? 300 tasbih. Kat mana nak apa ucapan tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu panggil sekali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 2 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali. Macam mana nak baca? Lepas baca surah pada berdiri sebelum rakaat 15 kali, dalam rakaat lepas baca tasbih 15 kali, masa iktidal selepas rabbana lakal hamd 10 kali. Dalam berdiri sebelum rakaat 15 kali, dalam rakaat 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, duduk sebelum diri rakaat yang kedua 10 kali, tahiyat akhir 10 kali. Jadi 1 rakaat 75 kali, 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 tasbih.